Lokal. Idol John, go ahead. Nanukatanin formal iti Adolescent Health and Development Youth Center. Babay na ti programa iti City Population and Development Office iti Siyudad ti Lawag. Masarakan da ito ang pasilidad iti paset na ti Barangay 23 San Matias. Kaya nagiti sanggunyang kabataan ti kadwa iti PAPCOM ang mga sistir kadagiti kliyente. Sigon kini Miss Janet Retamal, iti population, iti Commission on Population. Suportado da ito'y iti City Health, Department of Education, kendigiti nagdudumap pa yung ahensya ti lokal na gobyerno, iti Siyudad ti Lawag. Ibatad na napatig da ito'y pasdek para kadagiti ang tutubo, nang nangro na kadagiti pagsagaba ti mental health problem, kenda dumapay a problema. Kinanana babayan ka da ito'y kat may paay tinanay-apad na rabay ken pagmagbaga kadagiti ang tutubo tapno malapdan na di depression pakairamanan pa dagiti problema di sexual pamilya ken na bullying. Digin tayo man dito pasetin na panag-sarita. Actually, bilang May 22 and 23, naangay dito orientation si 40 selected na SK chairman and kagawad na na-orient regarding the establishment of teen centers iti Lawag City. Siyempre, dating aming teen center kat may isa nga indicator dati SGLG. Handla nga gapot may isang indicator kat isong complacent tayo, compliant tayo, no? What our purpose, dati purpose tayo nga talagang agipatakdal iti teen center for information service delivery, information and service delivery network is to help dagito yung adolescent, handlang adolescent, youth tayo, na adamay sa dapat nga it's a one-stop shop for all adolescents and youth na establishan da dete concerns da and issues as they go on with their journey as adolescent. Napintas net 100% na successful met dete orientation tay kadagiti SK itatay. Actually Idol Bernardati Pasetti panagsarita ni Miss Janet Retamal iti Commission on Population iti Siyudad ti Just speak up, I'm here iti province dati Idol Joan ti set up na. Owen Idol Bernard hem digiti sanggunyang kabataan kinadamit lang ti 80 PAPCOM ti adda kadeti opisina da itatay Idol Bernard so ti mang cater kadagiti kliyente. Nice. Okay, go ahead.